gelek caran rêzgirtin li hunermend û kesanên rewşenbîr etêta girtin lê ev li piştî mirnawan bûye bi tenê hinek kes nebin ku bi zindî rêzgirtin ji bo wan hatiye kirin. Nivîserek jî ku xwediyê 25 pertûkan dibêjîtin her ji siyasetê û hizbayetiyê bigire ta digehîte mirovkanê kartêkirin li ser diyarkirina wî kesî heye ku tête berbijêrkirin û rêz lê tête girtin. الدف من او فيج هندي راد من خلات كان او بخور نظان ديكي خلات كان نظان وان مروفا هل بشيرن او دي او خلات كان ويا دويجي كا خلات كرين دي تشبيت يعني بهاي وي خلات كرني دي تشبيت كرت ميجو يا خو نظان نا ميجو خو يا سياسي نا يا ادبي نا يا روشنبيري نظان نابر خدنا دير هكا زاني با امنت كتين هدرا في افرو الكردا بتر بشتي مرنوات تاكرن باحتمال بصدا خلاتر نتادي نكرن همي بشتي مرين وتشوين ورزيل بوين وشنيغا ما في سوالت مازنت بوكرين فيدو ما هي تشتكي جوان دركفتي يعني سيچار بينغا بكات نهاوتن كوت جيانا ودا خلات بو بينا بيجان خلات كرن بو بتاكرن هزارا هما وروشنبير وكلنفيسر وبليمات الفي باجري يتهادش بير كرن نبس خلات مناد نكرن رهبریا روشنبیری و نریجی لی دوک دبیجیتن ده دهاتی دا مگلک پروژه هبون اجبوی کسانن جهجی رزگرتنه لی بگرین لی قیران دارایی بوی ریگر لهمبری و رزگرتنه وقت پروژه البردست منو که امی رابون دوکومنت کرنا جیانا هنرمندان کو هشت نکمه دست بگیری و چند پروژه کندی جل بردستن که بینم بسیاخوی خوا ویستاوال توی بینید که تهنه کنه هنرمند دلشاد محمد سعید که او پروژه بهات یا دانان که کمانوی بسیاخیاوی ببینید پارک نوا پارکی که دا کمانوی یا ناوی هات یا دانان افتش تکت بجم بوی خوشتره ببینید بسیاخیا خوا به صدها کسان روشنبیر و نرمند و مدیاکار و نویسر لی پارزگاه دو که او خودی برامن زورن لیوکی او دبیجن نک رزگرتن بو نهاتیه کرن بلکو آتینه جبیر کرن جی هر کسی ده جیانا خدا سیویه که او زور به کار و چالاکی نوی دناوا وی سیوی دا اتینه کن وکرن لی الپشتی مرنه کار و چالاکی نوی دناوا وی سیوی دا اتینه ستوب کرن لورا زور به هنرمند و روشنبیر و نویسران دخوازن به زندی رئیس لوان بیتا گرتن اگر مرین وانان پیتوی برز گرتن نینا عبدالصمد ریکانی NRT دوگ